Selamat datang di channel Eka Fendiaspada. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Salam lestari dan salam literasi. Selamat menyaksikan. Walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbal du'ana ya Allah. Taqabbal hajatana ya Allah. Taqabbal maqsadana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.